na wikwatio musesia ni uendera kutinda nesani na kukedia na ndiutho cha thini wa kilungu cha usili muthenyani wa umuthi balani nake wakili Benjamin Chalo na utendo watueleze chumani kithelu yulua maundu ma kwa na mali ya utiwa kana yulua maundu ma utiwa alatumeta succession balatu atile ni votu kosilela yulua maundu ma will na indi ndanamba kuendea nienda omutho cha ba studio biki na utukedia na tuendea na unene nya wito tukedia musesia. Asante. Mwebukesia na ukethia kwa masieto tondo atagwanita wa Benjamin Chalo nyene wakili na ofisi wakwa weba amasako wita wa Chalo Muyend Company Advocates na nitindo ana branch Makueni kana town ya wote. Umonde tweba nundu wa kuendesya na uneni ulatwa ina wa succession kana utiwa kana kuskata kiku isu ni gwan ndetwele tumiwa muno nandu ku kotine na no twika obisi bitu tia ya suno mama undu twende ya no twika makwani ya langi makwani maitheka makwani maundu make musie makwani masiana ma adoption maundu asu ndeni twika ni asanti na wala ratile chuma kithelu ni wa elese yulua mabalua kana documents ila sendeka ebinda ya maundu asuma kutwa ma will kwa oselila ba uende na utueleze. Okay, niambia na kuelezea documents ila siendeka kendwa mutotiwa no na tiete will nitwenda kotine nikenda will yesu tuisekana ni yetekeleka kwa kisungu beke ndukita compounding of a will ni lazima tuthi kotine tuatie mitalatala nundu ithia malangi ni ithia abe andu meoleana nayo na ibengi be alama etikelana nayo ko kenda ulona mutotiwa no andikite will kendo chambe will yesu ni ndo apa yendeka na original copy nicho wewe na utabie be mundu itawa executor niwe wailite kuete will yesu kwa family nikenda within atwa wa kotine nitwenda tuyenda death certificate yake na pema form mauso wa ma succession pe form yeto P&A 78 isu niyo yuso agwa 11 will na endi ma affidavit yangi mauso wa nandu ma musie na kila kindu isu nisio sienda yendeka sindu isu ni sioka ikafaili wa kotine nikenda withie ngewesu ya succession ni aende ya kotine pala bangi ndona kwa lesia nina elesia documents ila sieta wekenda vai will tisawa sawa na sio documents isu siaetwe be madhangwala maseubaga asu the principal paper ile seubaga yeta P&A 80 isu niyo yeta the petition form pala bate will kwa ki songoteta intestate succession pala be will yeta testate succession we form isu yeta P&A 80 niyo ele asia niyo yamba kusuga ne bauso wengeta wa P&A 5 isu niyo yenda yona netie family yonde na mali letiwe na pe form ingeta wa P&A 57 isu sio ndesi uso wa ni alamu sakwete member administrator nikenda makauso sia form isu kila kendo na maisaini ni musio kaenge ningwiye ni mwenda garanta kana surety na mone mauso asia form we form ile mauso asia ila ukesa hivi ana moimeke ya sahi na ende andu alangi mamusio ndiku yetu sakwa between mondo umwe tuana na mwe form ile mauso asia muno tumeta form 38 ita consent basically member mayele sia yetu tutekelani ile kana mondo wa musi maybe brother witu kana musi kana mele no menda maungamie process ye na nimo makenda membe witu kila andu pera ubekendo ngwenda ku distinguish andu methe ni maelewa kusakwa wenda we administrator ndi manda imaanisha nwanengwa mali inda imaanisha no gwo kwenda uongozete nundu ve family si andu 20 kila mundu ndenda isaini kila mathango inda imaanisha nuwe wasakwa musio wende ve step ila ikabika mubikie kwa na mali
naindi twase kana mundu kana andu asune mabita ikoani michauyu choselela wakuma bubu. What happens after filing? You kila kika ekanielesia muno interstate succession nondo withia ngwiya 99% twithia ko kamba tweka isu interstate balaba te will mabango asuna mino seuga wakili no toa kana ukatwa kwa lazima mesile kwa wakili onenda ndo seuga ni wakili pekula kutumba wa mule wa wakili kwa ni waikithia saine sieke wambe wake pekula kutwa wa peke ndugeta kwithia wa stamp duty pe stamp duty yethia wakana saingete kathikweka kindu gika franking basically kwithia frank duty na indi maitwa wa kotine paundi elesio kwa liku kotine to a different court mali ya mondosu ikenda ye over 20 million automatically succession yesu yenda high court tisawa sawa lakini yenda ye below 20 million yenda ila tuita subordinate courts kana lower courts kendo kingi na ilete kuelesia kenda succession itwa wa court ila ye bakube na mondo su balawe wa kuye kana bala place of residence balawe kala kana bala mali yake ye nicho withi ya kendwa ni resident wa masa twasi ni resident wa Kidhimani yata na mali yakwa ni ya below 20 million ola wetiwe succession isu ile totoa Kidhimani kotini lakini kenda yo over 20 million yeto ba masa kunundu pa ni bobe high court kuma dhangwa su ni mafaili ya kotini na mafaili wodi yibe ya fees ola webe yawa ya mina kwebewa nisio ka tukaibe ya kindu kita wa gazette gazettement na gazettement sio ndeke na sietu steka Nairobi kunu ebe ya gazettement koti munitwa amathangwa esu lakini angeni ya wetwa ye gazettement muno twebe ya National Bank lakini sisu ingesi ya court twebe ya court muno KCB nisiye kwa kathio kaibe ya gazettement kathi lobby ikauma kwela ita wa Kenya Gazette ni asiando ingi no mesi Kenya Gazette nikenda bauni kwa mitele tatu kanomwe ya uma Kenya Gazette ni weitonga wako kotine ingi na siatongwa kotine nitu ya watu etele mwiyumwe mwiyosuo mwenu ni gazette Kenya Gazette ni publish yo in wide circulation mwiyosuo mwenu kwetela ba mundu kulea wala mundu musa kuya administrator ukulea kenda ba mundu ukulea indi yune goba uma kindu kita wa grant grant yuma gwa court na su yenda muno tumeta letter 41 nundo ni form P&A 41 esu yenda aisa kuete ulo kuungamia mali tisawa sawa ulangu ya administrator kana administrators kuma bau pakenda be mundu okwiwe na pingamizi actually mwa waitie yuma lesu itana bikia kuanwa twailite kwetela mithandatu between me yithandatu kenda ba mundu kwasia nuna tiwe ndende muyanie alito file kindu kitawa objection ninguleana na mundu kusakua no inenga na itumisi yako mithandatu ya thela niwe mu file ya mathangu metawa summons for confirmation of grant after mithandatu kuma grant ya uma mabangwa sui ni mwimba amwaitie mali ya anwata interestingly no way they on administrator ba imali ukunengwa ibe ini bomu amukasia eka fulani si thikwo ngali thikwo keke thikwo na mwinenga ne court proof na bakenda be mundu uten kuyani wa ki family na kila kiona mali kuanwa na akena right ya kupinga eki ya kindu kita wa protest kenda protest iko yani protest ningwa asia mali ndika anwo yanwo kuleana inde toisi nikenda court inde hiyo sela law of succession hiyo ni mali yanwo hata education yo kose nikenda mali yanwe kuma bwende bayuma ila yeta wa certificate of confirmation of grant iko na niondo mali kwanwa no kenda yesu yele asia kila kindu mali thikwa mundu muna na yu ukethwa wati iwe kana no kwenda umipenga na yo faili yake nduketa wa summons for revocation of grant yani ngoleana na process yesu yambi ingi na ukaelesia itumi kenda siendo hizi ondoa faili kenda ndo na itumi nzio
mabango maku makekwanza kana maketikilo tubona ndio kulia ni thai lasima malekaniwa kati wando yanene etha mundu akwata kiwanza cha mali ila wanewa ni ya milioni ile unge ilo kwata milioni ile unge milioni ile kana no ile mundu na milioni ile unge itatu unge imwe ni varia kila kipo ti lazima mukwate mali yanene kila chambe koti take into consideration mali yana namu ya ninyi mweta proposal as long as kila mwete kotini ni mukwigwa na inyonde ona mukoka mukasia mali yito yonde twende kwa sister akwa ithi mwana tikwenda mali kana twende kwa inyakwa koti ndile as long as ni mukwigwa na ti sawa sawa kila kingi kenda mukwigwa na wasoma ila law of succession ngwiye I think around section 38-39 niona netie mwa makwigwana undu mali yenda na yaitie tawo kenda andu na musimu ikwigwana that is yana sia musiosu malesu e divide yawa equal per head titala chongo yani kana mwelete kwa wa inequal shares na kenda we ya inyameni medha utwasi mwe family mbinge kila kibet kia talata additional head kana ta mundu on his own kwa kubeni asi like tikende there kwa ena ibetile pamwe pe kibet kemwe na siana ina na wala wangi pe kibet kemwe na siana thandatu tuitalanwa ngalikwe siana thandatu na kibet kemwe those are 7 heads ngalikwe nge kibet kemwe na siana ina siuke 5 so 7 plus 5 12 na koti ye divide kewu into a half kwa imwe kwata equal shares inyonde kenda mwe makwigwa na kemusi mwe kwata equal shares wasya iyanu into half ti into half equal shares per head kundu elia ndi ana emusi yo sa half imwe na half imwe aye nesu niyo endamis ne kwate some in some of our kamba settings and traditions mali ana gwa misi yele ni equal shares lakini mwe ondwa iti unondo unethie be discrimination no withia musio mwe wasiana 10 na inya no longe we kana kamwe na inya ko yithi ababe andu 11 na ba andu eli ko ya anwe into half pauva hii what we call equity ko ya eti take count heads na andu meana metha pana andu eli bane 11 ko kenda ni eka isusiana isia divided into 11 equal portions kuyana na andu ala mevo kiana wu kila kingi ni baundo na kuongela maybe ni withia mundu ni watu tia na twaite ibetile na maybe kimwe ni wekalile na chomuno na kingi kinokio mituki tikasya na metha ona mwandu asuma yae wa malesu iko kenda nimeukusanya kenda nimekwitikilana undu metikilana igwo kotie kosa kenda maikwitikilana ya nagwa kuyana na ni masiasa mundu atoigwete na impe mali mbingi maservice na mundu ungi atanoka so that has to be taken to account with the mundu ni wakwata mali mbingi kanesuma mande time chamwe so ndimini ya bau pesa ndu sieta wa personal properties and household effects siendo ta ne ondo na ile sieno ikueleka siendo ila sia nomba personal properties na so isu still lazima see the succession isu ni sieti wa sia leto ko dikwa kivetikela kivo ni mubea naindi musaisia bautu ambako bikatu ambako sa uthiumo wa ndatikani ni twithwa tuisokethia tumini unena ni wito kilungu ni usili ndugathi wasa ni tusiokethetie